इमेज पाउदा मियेंग ताबिरिबसिंगबु खुरुमजरी ngasiगी maroiba pau pizari jene strike manungda auto ma mai thakre lamlakki sa uchek phawa miyo ani lupa lising kumanga thian khre loina na prime minister Narendra Modi na Parakram Path exhibition hodokre pamu chakhane pizari Manipur University gi Mahairoi amadi Oja Singh Phajin khiba adu yaningda phongdoktuna Mahairoi Loop Singna kaukhiba pungni phunipan gi jana strike manungda ban sawat pani chingnaba miyoi kharana Imphal gi Kaisampat Thokchom Laikai da auto rickshaw ama mai thakre passenger ama yauna driver sogle ngasi nungthel pung ama khara helakpa aduaida passenger puba auto rickshaw ama ban sawat pani chingnaba singna Kaisampat Thokchom Laikai mapada malomdagi khwaramban Kaithel fawba chenba diesel auto ama petrol haizilaga mai thakre thodok aduda auto driver sokle hairi soklaba driver adugi maming thingbai jam Brojen Singha chahini phumathoi apokpa thingbai jam Lokhon kawi irengbamdagini hairi Brojena thaurakliba auto rickshaw adu mahak masamakini number na MN01A B00207 ni hairi auto passenger saraga auto rickshaw aduda ban sawatpa oiramgani chingnaba nupi ani amasung nupa ani tunglaki auto adugi tungda miyoi ani amasu gari macha tongduna inaraki auto rickshaw aduna Thokchom Laikai mapa yorokpada khamhanbaga loinana auto aduda makoina purakpa petrol haijinba horaki thawong adu ubada driver du pakhatpadagi driver aduna tonglakliba miyoi sing aduda wahang pahong chathana ba hotnabada miyoi sing aduna kihalakibani tungda driver aduna auto mai thagadawre haiba chingnarakpadagi chena ba hotnabada driver makokta gari gi body na khetkhibadagi shoki petrol haijilaba auto adu mai thaba horakpada manak aduaida lairamba miyam chensilaktuna mai chaklaba auto adubu kannaba hotnarakpadagi mai tharamba miyoi singdi mafam adu thadoktuna chenki tungda Kaisampat junction da amadi manak aduaida taramba police Manipur police ki team sing laktuna thodok adubu yengsilaki mai aduna maram oiraga auto adugi body khara chakhibaga loinana ayamba sarukti chakhodre thodok adu thokraba matung lambi asida chatlamba gari ayamba chaplepki thodok asina maram oiraga police ki section thorang hena kangkhatkibaga loinana mikupna hom singna laiki makhatana pamdaba thodok thokibagi paudi phangdri Manipur University da haukiba tangkun amasong kunmathoi gi lonaba ahing nongyai da Manipur police na chathakiba thawong Mahairoi amadi Oja Singh Phajin khiba adu yaningda phongdoktuna Mahairoi Loop Singh MSU MSF Desam KSA amadi AIMS na tha sigi kunmanga amasong kuntaruk ki lonaba ahing nongyai dagi kaukhiba pungni funipan gi jana strike ngase ahing loisilagani banasina mahusagi punsida chauna akaiba pikre ngasi aroiba numita Imphal gi akoibada leiba mahaisang sing thong hangnakide lanai gari sing chatpagi chang wangki khwairampan Kaithel mi tinki street vendor sing phangki Kaithel ahongi manungda imoinu Kaithel da Kaithel fambi khara uba phangki adubu pauna Kaithel amadi thangal Kaithel da hangba dukan singdi thonglonaki dukan kharadi police na sangduna thong hanganba uki Imphal gi akoibada leiba oil pump sing police personnel sing na sangduna hanganki ban asina lenga ki loisang singdadi chaitheng phangba ukide mahausagum office kanaki secretariat office ta lenga ki employee sing nithina thabak kaba uki jane strike asina akaiba thoktanaba Manipur lengak na lambi lamjau gi chidaida Manipur police amadi paramilitary force sing chaikhaiduna thamle ngarangdagi hauduna student organization singna chatharakliba pungni funipan gi jana strike asi Jiribam district tasu pangtoki jana strike asina maram oiraga Jiribam dagi Imphal rom chenga dawa passenger puba gari sing chena kidre sati sing mahosagumna school kana kidre dukan amadi Kaithel sing kaya phamna kidre adubu government employees sing di akanba order ama laibadagi magi mathau sing Chang naina mahosagumna taunaki jana strike asina maram oiduna Jiribam district asida thokhaningdaba thodok kaya ama tholoktana bahaiduna Jiribam district police na akanba section thawrang lawwa ama oina Jiribam gi
मफम कयादा पुलिस फोर्स कया थमदुना अमदी जिरीबाम की मफम खुदिंगदा कोइचत चतुना येंगसिंदुना लागली हौजिक फावबगी ओइनदी जिरीबाम डिस्ट्रिक्टदा थोअनिंगदबा थौदोक थोकलकपगी पाउ लेट्री लोइनाना बन सौगतपा खोंजंगलोइसिंगना मितम कया मई थाख्रे ngasi जिरीबाम डिस्ट्रिक्टदा एपी पांडे प्रोफेसर एन बीरेन सिंह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राधेश्याम एजुकेशन मिनिस्टर अमदी के जुगेंद्रो सिंह प्रोफेसर सिंह मितम सिंह बन सौगतपा खोंजंगलोइसिंगना ओजासिंग कंडीशन अमत यावदना थादोकदबनी अमदी माहिरोय अमसुंग ओजासिंगी थवोंगबु यानिंगदे हाइबा खोलावगा लोइनाना मितम सिंह अदु मई थाख्रे ngaraangdagi howduna chatharaklliba जनरल स्ट्राइक असगी matangda ban sawgatpa khongjangloisingna phungdorakhibada manipur government manipur university gi mahairoi amadi oja sing phajinduna thamliba asi athuba matamda condition amata yaudana thadokadabani mahairoi amadi oja sing phajinduna thamlaga irang namthaba ngamgadaba nate haibasi manipur government na khangadabani haina phungdoki मखाताना फोंदोरखिबदा हौजिक लैरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की इरांग असी अथुबा मतमदा माहिरुसिंगी अमदी मियामगी इहुल खंगना मणिपुर गवर्नमेंट सोल्यूशन पुरकदबनी हाइकी गवर्नमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी की माहिरोय अमदी ओजासिंग फजनदुना थमलिबा असी अथुबा मतमदा कंडीशन अमता यावदना थादोकदबनी माहिरोय अमदी ओजासिंग फजलगा इरांग नमथनबा ngamgadaba nate ofam asi मणिपुर गवर्नमेंट खंगदबनी हौजिक लैरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की इरांग असी अथुबा मतमदा माहिरोयसिंगी अमदी मियामगी इहुल खंगना मणिपुर गवर्नमेंट सोल्यूशन पुरकदबनी अमरोमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजिक फावबदा थोकलिबा वाथोक अमदी हौजिक फावबा माहिरोइसिंगी पुंसीदा एकेडमिक करियर दा मंगहलिबा असि बीजेपी अमसुंग आरएसएस ना थोकहनबनी हाइना एमसु एम्स देसाम केएसए एमएसएफ अमदी सुकना पुना थोरखिबा चेरोल अमना फुंदोरगली चेरोल असिना हाइ बीजेपी अमसुंग आरएसएस की लेंगा ओरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट मरा लैरबा एपी पांडेबु मतम पुनमक्ता कनखटनबा होनदुना लागली मणिपुर यूनिवर्सिटी असिदा मखोगी खुचाबी आरएसएस अमसुंग बीजेपी की मियोइसिंगबु एमयू की बीसी रजिस्टर ओहनबगी लेपतना थांगजिलखिबा खोंगतांगना यूनिवर्सिटी बु कांगखोंग चाहलखिबनी एमयू की वाथोक असिगा मरी लैनना हयेंग मणिपुर की मफम सिनबा थुंगना मैरा रैली चटपियु लेकाय लेकाय की मैरा पाइबी क्लब सिंगना तौद्रबा याद्रबा इथौनी खन्ना पांगथोकपियु हाइनसु मियामदा अपील तौरगली अमरोमदसु एमयू की माहिरोय ओजासिंग फाजिलगा एमयू की वाथोक असिगे वारोइसिन पुरकपा ngamgadra हाइना सीपीआई ना मणिपुर लेंगाक हंगलकली ngasi इरावत बावन की सीपीआई ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा पार्टी असिगे प्रेसिडेंट एल सोतिन कुमार ना हाइकी मियामना यादबा वीसी चार्ज अमदी मुतादगी तांथोखरबा रजिस्टर इंचार्ज श्यामकेशो एमयू दा थाजिलगा मरा लैरबा पांडे मरा लैते हाइगदौरिब्रा हाइनसु हंगलकली महाकना मखादाना हाइकी हौजिक थोकलिबा वाथोक असिना लमदम असिगे माहिरोइसिंगी पुंसी मांगलबनी एमयू की ओजा अमदी माहिरोइसिंग थादोकदबनी एमयू दा अहिंगनोयाइदा मणिपुर पुलिस ना चथकिबा थवोंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना माहिरोइ लोपसिंगना कौकिबा पुंग निफुनिपान की बन पार्टी असिना सौगतली लेंगा असिना नंफु साफुदा बन असिबु थुगाइनबा सिलिबा लालोंग असी सीपीआई ना कंडेम तवी लेंगा असिना मियामदा किहन खंगनबा यानिंगदे सीएम ना अपील तौरबसु मियामना माइ पाकना बन चथरी मसिना ताकपदी लेंगा असि मियामना थाजबा लैत्रे हाइबनी एमयू वाथोक की मतंगदा पांडे कन्नबा होनबदा सीएम यावना सेंटर की मियोय कयागा लौतुनबगी थबक चथरे एमयू दा इंडिया की फोर्स कया थाजिंदुना माहि तमजरिबा माहिरोइसिंगदा अकिया खंगपिबा यानिंगदे एमयू दा लानमी कया थाजिंदुना चथकिबा थवोंग असि मालेमगी मफम अमतदा चटनदबा मणिपुर की पुवारीदा लैहौरगदबा लाइबक थिबा थौदोंनी मरम अदुना यूनिवर्सिटी कनबताई माहिरोइ कनबताई हाइकी हौजिक चरा हेलिबा एमयू गर्ल्स हॉस्टल की माहिरोइसिंगी फिवम ngasi एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्यामना येंगसिनख्रे येंगसिनबगी खोंगचत असिदा मिनिस्टर ना हाई फाजिनखिबा एमयू की ओजा अमदी माहिरोइसिंग ए की मतुंग इना येंगसिनदुना अथुबा मतमदा थादोकनबा मणिपुर लेंगाकना होटनरगनी इशू असि लेंगाकना लुमना लोबगा लोइनना अथुबा मतमदा लोइसनबा होटनगनी वाथो असिगे मतंगदा वारी साननबा मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन मुतागी प्रेसिडेंट चेरोल थाख्रे लेंगाक असिना तुंगी माहिरोइसिंगी खलगा अमदी एमयू असि हानगी एकेडमिक एटमॉस्फियर दा पुरकनबा कन्न होटनरी माहिरोइसिंग असिगी तुंगी युम्बी ओइगदौरिबनी मरम अदुना चरा हेनबगी खोंजंग असि लोइसनबा होटनमिनसि एमयू गी के मनुंगदा लैरिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगसु लौथोकनबा होटनरगनी
चरा हेनबगे खोंजंग असिदा सरुक यारिबा हॉस्टल नंबर 2 अमदी 4 गे महिरोइसिंगना फोंदोरकपदा एजुकेशन मिनिस्टर लाक्तुना एमयू की वाथोक असे लोइसनब होनरगनी हाइरबसु फाजिनखिबा ओजा अमदी महिरोइसिंगदी थादोरक्ट्री लोइनना कैंपसदगी सिक्योरिटी सिंग लौतोक्तना लैरी हाइकी एजुकेशन मिनिस्टर लाअंबजे अखोइदा यामना नुंगाइजे अखोइ इसाजिंगजे करी तौरी हाबदु येंजनबा लापने हाबदा अखोइ याम नुंगाइजे अदुबु अखोइगे हौजिक तौरिबा अखोइना फमिबा हंगर स्ट्राइक अजिगी सोल्यूशन पुरक हाबदुदी हाबिरमदे दुना मथंग लापददी मदुगी सोल्यूशन अदो पुरगा लापिगनि हाबगी थाजबा अखोइ थमजरे फाजनगिबो ओजा अमदि छात्रजिंग थादोकपिरओ हाइना ngasiबावदे अखोइना चंजनजरैबा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक अजिंग ngasiga नुमि मंगानी सुरब हावबा पॉजिटिव मागी इम्पैक्ट अमता अखोइदा लाक्ट्रि ngasi फावबा मखा ताबा कैदौबा याबा हाय अदो मरा लेक्ट्रगदि थादोकपिरगनि हाइनाजु थम्बिरमे एजुकेशन मिनिस्टरना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की पर्सनल कया पाव अमत पीबा तौदना थासगी हौखिबा तांग कुन अमदी कुनमाथोइगी लोनबा अहिंगदा लांदारबा मतुंग हौजिक फावबा थमजिलिबसे वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट वार्ड ना यामना अंगकपा फावबगा लोइनना अकनबा मवोंगदा कंडेम तवी वार्ड के सेक्रेटरी ना थोकपा चेरोल अमना हाय थौदोक असिना नहा ओइरिबसिंगी वाखलदा फत्तबा चैथिंग पीरे मरु ओइना नुपीसिंगी हॉस्टेलदा अटैक तौबसे यामना लाइबक थीबनी अमदी मसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा फंडामेंटल राइट वायलेट तौबनी हौजिक नुपी मचा महिरोइसिंगना चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलिबसे यामना लुबनी मखोइना चिंजाक थबक नत्रगा अतै अमता दाबी तौदे मखोइदी एमयू दा नॉर्मल से पुरखनबियु अमदी फाजिंदुना थमलिबा ओजा अमदी छात्रसिंग कंडीशन अमता यावदना थादोक पिरकनबा डिमांड तौबनी एमयू कैंपस दा सिक्योरिटी फोर्स की पर्सनल कया थमजिनबा असिना नुपी मचासिंगी वाखलदा इनसेक्योर ओहनबा अकीबा फावन बतनतना डिप्रेशन लाकनबगी मचा अमा ओहले मरमसेना वाना नुपी की संस्थान अमा ओइना नुपी अंगांगी हक अमदे अचुम्बा वायल फंगनबा थबक लौखतबगी मनुंग चन्ना एमयू की थौदोक असिसु यामना लुमना लौई वाथोक असिगी मतंगदा वाना तुमिना लैरोय अदुना मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमदी अतै काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंगना अथुबदा लौखतफम थोकपा एक्शन लौखतपियु एमयू कैंपस दा थमलिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग लौथोकपियु एमयू हानागी फिवमदा हंजिलहनबियु अमदी तुंगी मिरो सिंगबु ngakpisenbiyu kanbiyu haina अपील तौरकली मणिपुर लेंगा की लेबर डिपार्टमेंट की मखादा फी तुबगी ट्रेनिंग लोइख्रबी खांगाबो केंद्र की मनुंग चन्ना लैबा समराम की बेनिफिशियरी कुंट्रादा ngasi बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हानगी वाइस प्रेसिडेंट टी.एच. जादुमनीना सिविंग मेचिन कुंट्रा यंथोख्रे समराम जीपी 1 नंबर 1 की मेंबर अथोपम इबिम चासु यावदुना पांथोखिबा सिविंग मेचिन सिंग यंथोकपगी थरम अदुदा जादुमनीना फोंदोरकपदा खांगाबो केंद्र की ओइना असिगुंबा सिविंग मेचिन चाहुम लेंगा की लेबर डिपार्टमेंट पीरकपगी मनुंगदा ngasi yenthokliba कुंट्रा asi थारगा पुन्ना मियोय चामा यांखैदा yenthokले अवाटपसिंग असिसु अथुबा मतमदा फंगबा याबा बेनिफिशियरी सिंग खांगदोक्तुना yenthokलगनी थरम असि ऑनरेबल सीएम एन बिरेना खुंगंगी सोथरबा प्रजा संगीदमक खनबिदुना गो टू विलेज न चिंगबा थौरांग कया पाखतबिदुना चंगसिलकपा खोंथांगी सरुक अमनी हाइनसु फोंदोरखी मणिपुरगी ममांगी लेगागना खुंगंग लेबा प्रजा सिंगदा इलेक्ट्रल वोटर सिंगदा करीगुंबी खुदोंग चाबा अमता पिरमदबा इलेक्ट्रल वोटर फंगदब हकतो फंगंदबा अदु ngasiगी पालिबा ऑनरेबल मिनिस्टर निफोरम बिरेना लिसिंग मखादा मखल मखा क्या दा कोइना गो टू विलेज पांथोगा कोइ खुदिमक अमत ओइना कोइ याम फना डेवलप तोबी हेबसी ngasi पालिबा लेंगाक्सिबो ऑनरेबल मिनिस्टर निफोरम बिरेना कोइना हन्ना थगत फंदुसेना थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन अमदी पीपल फॉर एनिमल अनीना ngasi anganba ayukta lang sizinaduna lamlaki sa uchek phaba mi ani makoina faram laba uchek singa loinana eco patagi phagat pangamkre hiramasiga mari lainana DFO thobal and Ganesh IFS na phongdorakpada phagat laba miyoi ani adudi tenthadagi m tomba amadi khangabok S Brajamani kawi makoi ani penalty oina lupa lising kunmanga compound oina DFO thobal da thiraba matung thadokre फागलखिबा सिरबा उचेक तरामथोय नतना हिंगलिबा उचेक तरामरी PFA गे शेल्टर द थमख्रे हारी
महागना मखाताना फोंदोरकपदा हौजिक मिरामगी उचेक कया चक्ताबा लाकपा मतम ओइरी लमलके उचेक सिंगबु नुंगसिबियु मखोइबु फाबा अमदि हातपा आइना यादे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 गी शेड्यूल 4 गी मखादा मरा लैरबा मियोय अमबु सेल ओइना लुपा लिसिंग 15 गा लोइनना यामद्रबदा चही अहुमदगी मंगा फावबा दंडी फंगबा याय मियामना डिपार्टमेंट पु मतेंग पांगबियु हाइना अपील तौरगली We appeal that this kind of activity is strictly prohibited under Section 9 of Wildlife Protection Act, and we appeal to the people that let them pass information if they found any illegal poaching or hunting in their respective areas. So this is a season in which people go for hunting and poaching. I request your kind cooperation in this regard. Thank you. Chandel District Headquarter da thabak tawba government employees sing maru oina local government officials sing transfer tawba yaning de Autonomous District Council ADC Chandel gi thabak thoram sing Monsang Panthada laiba ADC office asida mathau tawhan biu haiba demand tawduna ngasi Chandel District Headquarter da Naga Students Union Chandel NSUC na sinduna mahiroi singna rally chatkre Chandel District Headquarter da laiba Maha Union High School ground dagi hauduna Jaffa Bazaar Fauduna DC Chandel Fawat Chatkiba ngasigi khongchat aduda Mahiro Singna we condemn too much political interference in transfer and posting of government servants. Immediate function of ADC Chandel at district headquarters amadi we regret apathy so to Chandel district haibana chingba thaba placard sing paiduna chatki Tungda NSUC gi president na makhoi gi demand sing yawa Manipur gi governor chief minister amadi atai mari lainaba minister sing da address toba memorandum ama deputy commissioner Chandel Krishna Kumar da kusanaki ngasigi mahiroi sing gi rally aduga mari lainana NSUC gi president David na Fongdorakpada Chandel miyam gi awaba yengbiraga hauzik paliba Manipur lengakna matam kuinadagi Imphal mathau tawduna lakliba ADC Chandel gi thabak thoram sing Monsang Panthada laiba ADC office asida tawhanbiu amadi Chandel da laiba maruina local official sing asi transfer tawbiganu haina appeal tawri haiki men so koina appeal tawzaning budi masi public grievances mayam si athuba matamda yabidena ADC Chandel district headquarter function tawhanbiu aduga akhoi local maruina officers sing Chandel da taba sing se sumaina toina transfer to bigunu haibase appeal tawzaning. Thank you. Technopal district headquarter dagi chingi manung hanjana laiba sita village da lairiba primary health sub center asi chahi kun hena sarkar asina miyeng changbidabana nongma gi fibam soksilakle Aikhogi More Paumina Kunadu the Chatuna Kunza Singa Unabada Sita Village Youth Club ki President Mr. Tongkholam Haukip Nahai Chahi Kun Helakpana PSSC gi Sang Asigi Tin Sing Nong Chuba Matamda Nong Yusalakle Luinana Building Asigi Wal Singsu Lisalakpana Ninkai by Yaksalakle Masi Katanatana Sita Village Lambi Thong Asi Fatabana Ana Ek Yarokpada Zatok Chasin Kudong Chadabana PSSC Asi Atubada Sembi Bapamni Luinana Medical Officer Amathambina Bap Fongdorakli Mahakna Makha Taraduna PSSC gi Infrastructure Sing Manipur Lengakna Atubada Sembiu Amasum PSSC Asida Matik Chana Hidak Langtak Thambiu Haina Manipur Lengaki Pukning Chingsilakli Primary Health Center si Sabasi kun mathak oire sina jingkha su yam hore magi plaster sing su loina no taradi marai na dum tare aduna staff sing na su complain jam tore khoi kolap ngonda si yaradi khoi sarkar na medical department na si sangsi anobama repairing oyo anobama sanaba oyo si khoi na khunna sitaju club president Diploma in Elementary Education ge exam Moreda so St. George's High School Moreda Thakre ngasi Technopal District Study Center Marigi Diploma in Elementary Education ge exam Moreda laiba St. George's High School da Thakre exam adu candidate chahom nifumanga na saruk yaki exam adubu Asway angam yaudanaba More Police ki officer in charge Lekho by final chingbat timna ngak senki Ngarang nungthil pung animakairom tabada Laisemba Mahikol Kangla Chingarel da class 10 tamliba
Mahairoi Kaithelakpam Dinachandra Singha Chahi Taramanga Apokpa Ke Megachandra Hauzekna Kharsonda Laiba Kwagaithel Haino Khongnem Bidagi Miyoi ase Iril Turenda Iruzaba Chatpada Iraina Chenthakibadagi Thiba Khangnana Lairakhiba adu ngasina mijungwa pung 12 rom tabada mahakna lopkhiba mafam adudagi meter chamarom chatlaga sina phangkhre hairi Mahairoi ase school asegi boarding da lairaga lairik tambani thaudok ase school asegi pukrida ngarang Mahairoi manga rom na sengba loiraga turenda iruzaba chatpada Dinachandra su iruzaba yaubadagi iraina chenthakibani Misi asegi matang da semkhiba JSina ngasi school aseda thomjinduna school ge authority PU haina irang sakalakhibadagi Imphal East ki additional SP na ngaksenbagi thabak lakhoikre Miyamna irang haure haiba pau tabadagi Nauria Pakhanglakpa Kendragi MLA Subhasandra Masalak-tuna yengsinki Police ka wari sanaraba matungda school ge authority na ngasi nungtil pung 3 fawbagi manungda mara laibasing fagatuna action lawkatnaba khanganki Asiba Hakjang forensic team ama laklaga yengsalaba matung James Mokta postmortem gi damak thamkre JSC na misi asiga mari laina school authority ga yanaba ama puraktiba fawba school thingjinkre Mukhyamantri da JSC na memorandum ama pinaba warep lokre hairi Athengbada phangba pauda school asigi founder kam principal Laisram High School chahi humpu apokpa laikidraba Gulab Kangla Sangom Sang amadi warden Ringnai Singh Saifu chahi kuntra Saikot police na fare hairi Konthau Zamda Laiba Free Progress Academy da class 9 tamliba nupi macha ama school adugi ozana ikaiba pibada natana principal na phubadagi layong khangdaba laina amana naduna laire Mahairoi asegi apokpi Roma laimana pawmising da phongdokre Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada Roma na makata na haiki Thawong asi laibak thibani mari lainabasingna mijeng changbiduna oza amadi principal ki mathakta action laukhatpiu school gi ozana mabu ikaiba pi amasung principal na fu chaiki haibase mama mapada pau pirakhibasu leite mahaki layong adu mama nabina hairakpadagi khangbane Hojik Dr. Lenin ge patient oiduna lairi masina ichagi punsibu manghalle lairik tambagi lambi kakpire maram aduna athuba matamda mari lainabasingna athuba matamda yengsinbiu Indian Army na line of control wangmalana surgical strike chathakibagi anirak subaning sengkumon pangthokpa oina Prime Minister Narendra Modi na Jodhpur gi military station da Parakram Pap exhibition hawdokre Prime Minister na militant station gi Battle X ground da thunglabaga laikidraba Said Singh da ekai khunaba Utpa oina paujel iki amadi Indian Army gi lanthengnabada taungamagi exhibition da utlibasing koina chutuna yengki Prime Minister na Konak War Memorial dasu Sahid oikhrabasingi mafamda laishu katuna ikaikhumnabu utki Prime Minister gi khongchatuna Defense Minister Nirmala Sitharaman amasung Rajasthan gi Chief Minister Vasundhara Raje su loinaki ningsingbayai Englishing ani Tarataruki September Kumapanda Urigi Army Base da attack tarakpagi paukhum oina Indian Army na line of control wangmalana surgical strike chathabada terrorist taret hatkibani sanabagi pau District Sports Association DSA Kakchingi Super Division amadi First Division Football League Tournament mathangthagi taretagi hauragani Taratare Suba Laihau Devi Memorial Super Division Football League amadi Taramathoi Suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League asegi mangoinana inter-club player transfer loisankre English anita nipan taramapan gi oina inter-club transfer taukraba player singdi L Derek Charanga Saudagi PSYC da M Andri Saudagi PSYC da KH Messenger Saudagi PSYC da MD Muzamin Taipadagi YDO da MD Riaz Khan YPO dagi YDO da MD Aitaf Taipadagi YDO da MD Abdul Taipadagi YDO da S Rohit PYC dagi FC da M Edition SWC Kairak FC da Y Nganba SWC Kairak FC da M Premchand SWC Kairak FC da TH Artem Aksa dagi FC da P Johnson KFC dagi Sauda TH Haridas Iya dagi Sauda KSH Jidan KFC dagi Sauda M Stephen KFC dagi Sauda M Nipo YWC dagi Sauda P Zidan Saudagi KTC da
S. Sitaljit KPSC KTC da, N. Arnold Sao KTC da, S. Justin KPSC KTC da, S. Arnold KPSC KTC da, Y. Megaras DYA JA da, Amaronda Lakliba Tang Kuntrada District Sports Association DSA Kakchingi Executive Council ki mifam ama kaukre Association asige General Secretary M Nilo Singana kauriba Executive Council ki mifam asina lakadawriba Division League sing mai pakna pangthokpa ngamnaba amadi lakadawriba General Body Meeting ki matangda khanagani hairi aroibada maroiba paw mohna bijari General Strike manungda auto ma mai thakre Lamlaki sa uchek phawa miyo ani lupa lisen ko mga thiyankre. Loina na Prime Minister Narendra Modi na Parakram Path exhibition hawdokre. Ngasigidamak tidi pagdamatang sida loijare miyeng tabiribasengbo amuka na karamjari.